Dabu Chapel, Ja Jiatonguda. Chikabinu Yene, Kopo College Pakham, Nugen Pantroya Sadat Natak, Prostutia Lagi, Dabu Chapel, Ja Jiatonguda. To Natak, Pivo Makha, Kopo College, attended Chomi Pazu Choraj Sai, Takia Anubataka, Pramod Prasad Awal. ठो नाटकीय सेनामी ख राजेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ ठकी दबु छापे खोप कलेज पाखे जे चौंडा ठकिया प्याखम मोट ख न्युगेन भान्ट्रोय जे मेटदी विश्वास गुआचा अथेन्टो फानी कुमन जे मेटदी सनम फैजु अथे जुम पुलिस हकिम जे मेटजी बसिल ट्वायना अथेन्टो मेमा पुलिस हकिम दुई मेटजी जे मेटजी सतीश मुस्याख्वा अथेन्टो प्रहरी जे मटेजी प्रहरी जवान जे बिनिस प्रजापति अले मेमा प्रहरी जवान दुई जे मेटजी प्रमित श्रेष्ठ अले अखबार मिमा मचा जे मेटदी युनिक ढोजु अले जनता एक जे मेटदी श्रीमिला ट्वायना अथेन्टो जनता दुई जे मेटजी सृष्टि बाग अले जनता तीन जे मेटदी रिमा छुजु अले पत्रकार जे मेटदी कृति कुस्मा अले पाडरी जे मेटदी प्रमित श्रेष्ठ taki ula data pasapinta inabe हेलो achisan swe khopakale jau sau prastuti अन गरेर सबैको यो बोल त जोजोल्पा खोपो कलेज या प्रस्तुति जिसन स्वे न्युगेन भान ट्रोया शहादत थो भियतनाम या छौ इतिहास ख भियतनामे सन् 1945 खे समाजवादी क्रान्ति सफल जुल भियतनाम फ्रान्स जापान विश्वान तर मुक्ति संघर्ष खे मध्यस्थता या नामे अमेरिकी साम्राज्यवाद भियतनामे घुसे जुल अमेरिकी सरकार निरन्तर ढिवा हतियार व सैन्य तालिम बियो कठपुतली भियतनामी सरकार ता ग्वालियंग चोन सन् 1960 खे 60 दशके दक्षिण भियतनामिया गाङ सहर दक्कोठा गरिब देशभक्त व साम्राज्यवाद विरोधी किसान विद्यार्थी व बुद्धिजीवी विरुद्ध विवर्ष दमन जुल 6 वर्ष खे 90,000 भियतनामी त स्यात 1,90,000 घाइते जुल 8 लाख जनता नजरबन्द खे तल 8 लाख मध्ये नौ 6 लाख जनता ता चरम यातना बिल गामे चोनेहे थाक्यो न्युगेन भान ट्रोई थ बहुनापाङ राजनीति सौगने वला भियतनामे नरसंहार याङचोमा अमेरिकी सेना हो स्थानीय दलाल सरकार नापाङ वाके रिनाया मिछ्यात अले भूमिगत युवा संगठन खे आबद्ध जियो राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय शत्रु नापाङ गुप्त रूपं गतिविधि याङचोन सन् 1964 मे महिना अमेरिकी सरकार थमा रक्षा मन्त्री रबर्ट मैकनमाराता भियतनामे भ्रमण याके हल न्युगेन भान ट्रोई वो वा पासाफुङ कुङली ताखे बम तयो मैकनमारा वो भ्रमण तोलिता हत्या यांग बदला क्याको योजना देखल तर योजना पूरा मजु बले हे ट्रोइता पुलिस जोइंकल अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद वियतनाम जिंदाबाद अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद वियतनाम जिंदाबाद अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद वियतनाम जिंदाबाद अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद वियतनाम जिंदाबाद 조정 세우로 수쭈구 삐쭈구
जुचुगु बिचुगुले आरामदायी छेद नक्तिनी ब्याजुमा ल्यासेमा मिसा द उलिन मगाला छन्टा ठोसै अब छुमाला छन्टा मगा जिमिगु देशता अत्याचार्यापु वो अमेरिकन देता श्याम गुटा अले जिमी थो मातृभूमि तामुक्त यामौड स्वेग छंगु ठो घमण्ड छन्ता ठो तस्कम बमलाई ने फुइकी छङ छे छ मजानसँग नेटा गामा मोसा थजक मखु थ मिसा जिन्दगी न बर्बाद आइमाको छ होसी न फोसी मरुपु भेटनामी टेगु लिउ ज छन तरांगु अपराधी चगु दने भेटनामी त फुक्क डुबिगो मान हटकरी जग छंगु लाटेला त सपुन थे क्या पारी बगु जिपु अमेरिकन देशङ जी ताजु किसा पिन्ता बम बारुद को कायो गोली के कष्टाउ थपुसे तुलु तयो स्वादले मपे अब हाल्न छ कता बम बारुद ना त गना अमेरिकन त आला बम बारुद त चुसे जागु छबिस मुइकी ठोकरा त आयो मूर्ख त छबिसन जिता गुली शास्त्रियाम जी खगो बुम बीटा थोदेले दोलङ दोदर मजे रुगला छबिसन फुक्का सिता शाफै मगो जिङस्या मुख्यमा दोषी छ मखु मुख्य दोषी थाना मेपुन्द दोषी मेपु सुये मखु अमेरिकन आक्रमणकारी विरुद्ध जान क्यागु देश मखु थो दिया सेवा का जान मारा तेगु जान क्यागु योजना चिन्ने का उख मेपु सुये मखु अप्पा हलो का पालना का विषय छन्ता थमने यागु गम्भीर अपराध बोध मरुनी अमेरिकन रक्षा मन्त्री या ज्यान क्याटा सोगु छंगु अति तरांगु अपराध खठो जियो अमेरिकी साम्राज्यबाट नाइजको शाउलिए वता श्याता सोगु ख हम बालाका विषय छङ नक्तिनी ब्योजुमा मिसा बारे विषय वाटा दयायो वोलिसी ब्योजुगु न अपमरुनी वागु जिन्दगी संख्याउचा यामडे छन् जिता छमिसन जोसा निसे वखा धारुङला जिमिगु बेया फोटो केंग न वखा धाचोन जिसु जिगु मिसाय माय लागि ते अस्पताल मागो छोला जिन्छ त के छैन ध्यान छन छंगुई मैको स्थिति छ आजुन त अमेरिकन त भितनाम तो मत तले भित्रामी जनता त यङ कदेले फैमको थानासो छन्ता ह्यापुसे चंकेटा टेप रिकर्डर थको ह्यापी आउट अकि 17 समान्तर रेखा पार्यङ दक्षिणी बुसी ओपु विद्यार्थी टेगु नचुदा त छङ कम्युनिस्ट टेगु न्यायवाद पुलवपु छन् छम्मा हे मकानी तर छन् सरकार चिन्ता मठु छन् टेप रिकर्डर हे तथा टेप रिकर्डर छुका वो देश जोई जिगु हने रको सब आउजी कप्पा तले अप्पा ला था जिङ चाहे जुसा दुगु चाया मे साथे छंगु ठो मे साला चमो बे भया आलेगु जामारी सत्यताय लागि आलेगु तोते मगु थौ जाने माय मरु रासा दुगु थन मे त्या छुमाया
बनवलं सर नमस्कार सर माने मजु सर कुठं यो चां कुठं वा मिसादानन थाना सक बोय माल्थे जो सर ज्यू सर हस् सर धुरी बेरा छन थगु अपराधमा गल्ती ढाउ लागि ढाउ मगो साव मोक्सा छुट्टा पुलिसिया मुख्यालय यही केटेर आनाया यातना भोग्याटा तयार छु छ मखुसा वाटा सही याके मौ पेपर को थोथा द सर मोक्सा क खुरखुर थकी सही अपराधता गल्ती ढायो मोक्सा छन्ता ठीक ठासे हेगु उपाय बिका हटाछु ल भले जीविता दया माया मरबु थादै मखु छ अपराधता गल्ती ढाउसा द मोक्सा 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 छ मिसाली छ जेले ठोकी छ जेल ब्याह भने खोला ब्याहे भनेको खसा जिन छन्टा छो अन्तिम मौका बे गल्ती स्वीकार्यो माफी बे छन्टा अमेरिकन तेटा भेटे सके मखु सरकार त आरोप लग्या मखु ड छ सरकार त आरोप लग्या त हकनवन अमेरिकन रक्षा मन्त्री त स्याता सोड हेलो अझ राष्ट्रपति दा नपान टोमतला छङ वेकाउ नपा अपमान्यता दिने छङ क गुरुगुरु थकी सही आयो लागि आमुख छ त्यानु खा जिगुले टोप्लो मते खगु खा थावे छ छङ बिबु अखबारे ओ अमेरिकन सला काटेउडको अपगुण काण्डको यो तगुड अब फुक पितामी जनताते पासा ओले अझ आवादेरी चेतो अखबार खुगतो छिसेनेगु वकबार बबु कम बिरानी पासले ताबु अमेरिकन कुस्पेती त गुबले पितामी जनताते पासा छुइमको छ खुरुखुरु थकी सयो याउ लागि आमुखु खुरुखुरु थकी सयो सुनाउन दे रक्षाले लता वय अपराधी वाह वाह थोड़े न्याय व्यवस्था समिया खोसेले कच्चा बल खाता खाता बाला मुडुन दाय मचलो मुइकी खाता मुइकी ओ ओ ओ ओ आसे आसे थो जायटा छन्ता भेट कन्डेसन गुली जेबा बिउडा हो कता गुली बिला त्या लागि मोडा जेबा लागि जी याङ्की विरुद्ध ज्यागु मखु जिमिगु उद्देश्य अमिगु हत्यागु ख दक्षिणी भियतनामे अमेरिकन विशत्व मतले ओले दक्षिणी भियतनामदा स्वाधीन याता हो विदेशी शोषणको मुक्त याता जिमी सम फोगु जायाउ ख फोगु का थयक राष्ट्रपति भने मैले कोंगलिता अर्थात फुल संख्या उजा छनन ठाउँ मखुला ह
지미구 우렉시 워미리키 메켄 메레타 샤구가 진토 강요대 대두나 रहस्य धकी उलेजुई जाजुई धक च्यालन तिने बिसाङामा छाय मखला जिपुङ खदबु मनु देशङ गुले आत्मा ते मकु मुएजको दसा वो अमेरिकन बिता शाता जिपु च्यालन तिगाबुको जिपुङ खदबु मनु त अते सुसा दुर्गन्ध दाइजी छपालाला छ को सुङ कथकि सही छंगु भलोजी कसै हो क छुयाउ ठङ Troy! Troy, I'm sensitive. फेमते कुयन फेमते जिसन छुइयागु मरु ब्योजुगु हिंगुनु निनु चिनी दता कसो गुली लोवांगु जोडी नो छम्बतदा त छम्बत मागु सेउ खसा वा त आत्मसमर्पण यो त वेगन सो अपराध या त अरे थो अवस्था थिएन छन अपन किन्जाउला छम्बटङ गुना गुना छुछु जाय आउट कमथान त कदा गुली जगा ध्यागु जिङ मस्या जिङ छुए ए फडक गुने जगा यंगनी सा तले तइदा तले तले आ तले आबे तू चा ए थाना भेटु नक्तिनी ब्याजु पिनी ठेना बालेडै गुली ए पुसे जोनीगु शिला मखला छङ अखा थुके मालक ठुलो छङ खा ठुलो यको बाला क अछङ खाङाको सियाको डकोङ खा द ट्रोय प सुसना बामान्यु वे कया जाया याङली मला गब्ले बाचा बिकन जाय दिगु पिने उली वांगु सिए मस्या गब्ले पासा बुलिसिन चाइवानी तर सुता नपाला त जिन्छु ये मस्या ट्रोय त नपालै पुसु मसालाले मस्या जिन्छु ये मस्या छकनेको पासा वइगु न्यामा मिले जे बाजा थाइगु अले ठेका कायतगु जायगु वेकन बन्जीको ब्याजको गुली त डाडक उकी वेकया पासा पिनीको बारी जिन्छु ये मस्या नुम वेकेगु कुटयो छन छुचुस्या क दकोङ खा द बिचयङ सो फुकङ खा ब्यागे भसा ट्रोइटा जिमसन टोटे उजु खोखा जिमसङ ट्रोइटा न नपान्टुन थाइदु न सत्य तथ्य उलो छोसा ट्रोइओ छ नापाथै नापा हकन हुने दे जितानन छमिगु दुख खङ चिता दुखेजु ताथे थागु खसा थनेगु चखुङ बगु एउटा जो या पुसे चोंगु जोडी सडाउ लागि ब्यामाली बोले जितानन दुख लागेछु जिङ यो कोस्याउ दुख सुख लिफफुक ब्याउ द अकिसो तासो अकिन समसन जिगु न विश्वास यो छुम्पै मगु छन जिगु विश्वास या कत रोया पासा नेटा अले वङ 20 पटक बसु 10 सुचकट उठे माले त जिता ग्वालिया उली ग्वालिया सा छोट रोइ गले ब्यामाली मगु ठोजीको बचन जुल गक वे गया दारी जिन्छु ये मस्या छेओ कारखाना यो जाखन जिन याबे लिए मला जी जासानीको कारखाना वङ सादी छ अले सिसिनी बिदा बलिनजी ओभर टाइम जायंगा मे बेनजी हिन्या मौता का जायंगा
ठोखाङाला छन् ठो छमसन जिम्ता मूर्ख देखे तान दसा क्षमता ठिकै त हेट्याउको ठो सिल्ला छ जिताजी श्रीमानले सिना पाले मगाने गो जी श्रीमान गराएगा वाटा बोनी छ थाना हस् सर गो खालो मते दकोन ठीक छ जोयन गपुङ फुकोङ सीता तोते तुंगलो नि अब फुको तोते तुंगलो यो पीर क्या मते छिदा यो कोई दालाला यो को मखु याओ के फया सन्तानन दालाला मखु जिता मद जिता मद त्यसा मिसन जिता यो गन्ने गाने यादक जिता छमाया दिसने उखुनु बानी जी छिप्या उखुनु तन्चाए जगा नुना मवाया जिता छमाया गदिस मखु दोस जुगुए ख जी छखङ तन्चाएको मरु छगु माया जुगुन नुगले यको यको छि गना गना वाना जुना आना लिउ लिउवे अमी संचिता मिठाइको संग छे खबर यङ दिसने छन्टा छम भट्याउ ज्यान्यौ माया दोसा छम भत्ता ठगु दो स्वीकार्यो त मक्सबे त सही न ने वे कया जा छुख जिम भ्याछ देह मस्या अले जे वे कता छ तो स्वीकार्यो दागु वाटा ढुने कुसा क अले इनो सोठोमिउ हस् सर कुमटे छमिसन समाचार यिने नुगान छमिता 10 कञ्चितो दुखेछु त जिला पासाबुङ फुकङ खोला छिकबिन्दा छुजेली यङला सिकेदा यको हे थाकुला बानु मृत्युदण्ड नेनु पेनुली छता वकिल न बङ खाला गुदा मको वकिल त नपङ खाले मते द तेवारको सितिवानी जिन्सा जिन छन्ता यको दुख बिया गुड छन्ता जिखङ तम्प्या व्यासन द जिला जिन्चिता यको माया यङा जिन्चिता छु कारण दोषी देखेको नपा जिन्चिता गलत ठानेको ख तर जिनन्जेले वानी थोफु कङ खासेन कामरे तेसङ जिङ मथुगु खा थुकेको जाय अमिला छिकबुङ क्रान्तिकारी ज्याखे लागु जिङ मस्या
Ukin jin cita sangkayang langagu ka. Cita cemara madisa. Kuyen jin santa bacae thenganae chai kenge makhana misa napang gothe bebaria mojiyo the bebana ya mofena छुया परिस्थिति अथेल चिगु प्याजे दुंगानो जिन्या ब्लेम बनी प्याने मालो जाने 12 बजे नपाजी 6 दोए मखानो जिमिगु पैथक दियो निगु दुश्मन तेउ गतिविधि सिकेउ जिम्मानङ जिताइ बियो तल थासे उपकरण वा अत्यत्या तेता थे या मोहुनङ ख छङु थासे जिजुसा नपाङ छन्थाइ जिङ विश्वास म्यासिङ छङु थासे जिजुसा नपाङ छन्थाइ जिङ विश्वास म्यासिङ चुरि छ विश्वास यामा पात्र मिसा साबि जुल छङु थासे मेपुन जुसा थे जे फैमखु फुकङ ज्या कोचाक छन्ता कानी गुपिचा याङा अछम फुकङ खा ठुलो मखुला छिता हट गदि न्याक छे हबले जिन्थु फुकङ खा थेन जी गुगुन याङा फुकङ क्रान्ति एले याङा तुकेसो आदिस लिपाने ई मोचा तर छन्ता ध्यामोगु खा यकोड विभाके जनरल छोसेले लिता अगुड थाना सेल्या पु मेपुङ कैदी तेसन छङु बारे यकोड अगुड छयागु प्रगतिया बारे न धागुड छङ अमिगु सलाम माने आत जी तस्कङ लेताया जी थाना जेलम बिसुएता स्याचुवा उनन्द तर थाना गुबले पुलिस स्टेशन छुए रेजिन त्यामफ्रा जिता अकाक चका छुन्जुसा छ कमरेड पुलिस मिले जे ज्यासङ छ याकेचा मजे म कमरेड स्टेशन छङु चोने प्रबन्ध मिलेबी छङ खाने दुन जिथाना जेले याकेचा मखु थापा जो कुर यातना सहयंगनङ दोलोङ दो पासापुन छन् आस्तामान जुजु गुड थाना लाखौं क्रान्तिकारी पासापिनु गुमासिया क्या गुमासिया मे गुमासिया मिसाले गुमासिया भत मत अमिगु सोय छन सु सेकी छङ छुनो छु क्रान्तियापति जाया म उलिनो याम फसा छङ खबर डक छेंकेसा जाय ने जिनङ संगठने जायो संगागु द जितानङ क्रान्तिकारी जाया मसिङो छि जेले लामन सुजुला जेल्या कामरे तेसन थिङ संघर्षया जाया इच्छा नपासय अपजय उगुदा छिगु इलाका करिब मुक्त जे दुंखुला दोलङ दो मुक्ति योद्धा द नाङक चंगुदा फ्रान्सेली तेगु सोय अमेरिकन तेगु लाभ अर्थात हात हतियार योको आधुनिक खाने द तेसाङ स्थिति हिलो होगु द सौगोन शहर न फरक जे दुंगुला फुकान सिनङ सरकार या विरोध आए चिचा रिपु मचा तेसन रपाङ सरकार त मुदु लागु कुयन थकेसको सोसा छन् जिता बियबले बिगु आङुजी मियो छैन माइन तवा मैले तार मगा त संगठन पुलिसी सम्पर्क आउने जिकी इ नमरु मे चिवानो मत मथाङ मे फयागु जिकी थो आङु सिबाइक मेगु छुए मरु कुयन उकि मियो छैन मिगो छङ आङुयापति खा पिकाउ बोले जिन छन्ता मखु खालेन अच्छा जिखङ तन्चाय मखुनी मरु तोती अजु खा
जिगु बे नपाथो जिम्मेवारी जिताए बिगु ख असन शिलनी थो क्रान्तिकारी जागुली खतरनाक जिगुपति बेयापति जा फुकङ याता जिता जी कमरेड पेसङ यनु पेनु बिदा बेता सोगुनङ ख तर जी थौपति खुशी सोएनङ देयापति हिते रेका हुनी अथेन तो तबेन यको अमेरिकन हमलाकारी पिनु लापानेगु मौका उख जिता वो समय सितिन छ मिसि मोला जिङ छिगु मनङ तुना बालाको थुया छिगु मनङ तुना अनुसारी जिङ जाया मेगा निसी थाना क्रान्तियापति सठको छंगुड सैगोने हटाल जियो छंगुड सैगोने बिजुलियो नयाँपति आपूर्ति बन्ने आगुड नपा जुसा कारखाना पु मजदूर टेसङ थौ मागते नारा बियो चनिगु गबले चिसङ कमिली सरकारेगु अले सुए मनु दुखी जे मखु फुकङ मनु तेसङ थौ जायापति मु क्याडे उत्तरे पेटनामे अकियापति लापुङे ढुङ्गोड चिनङ कमरेड पुछे चिन विश्वासया पात्र जे मयामनी आसे चियो थे मयामफनी जी सुसाङ वासन बा जी कमरेड थे मयामनी छ कन थयाबला खोगुजा या मते दुख कष्ट सया सकी नुगले दुवालस छ फुटियो गाई बल्यो क्रान्तियापति मे हाल सठ फेकी बेले जिगु थाना मन गुली आनन्द जिसक कल्पना योसा जिया कनङ नपाला खानीला नपाला खानी विश्वासिया नपालेको इफु त थाहै छ कि साहसी जु भगौ जीवन बचाएको बंगली ताउ यादा सोमा सोइदा जीवन दान बिगु जुल मेकन माला त स्यागु सोमा मनु बचे जिगु जुल नुगु खबर जुगु खबर फोन कलन जीवन बचाएको बंगली ताउ यादा सोमा सोइदा जीवन दान बिगु जुल मेकन माला त स्यागु सोमा मनु बचे जिगु जुल Venezuela komunista gu छगु फोन कलक बेतंग तो यादा माकला नुगु खबर क्या दिसं पत्रिका अमेरिका कर्नल लपाङ कुइना भन्छ त्रोइता इलेउ खा खैला दासबे खा छुख भेनेजुएला छापा मार्तेसँग अमेरिकी कर्नेल दा जोंगु जोनाक ट्रोइता सिबिया वातान अब्लेहे गोलिङके कसेइगु गुली अझ ताबु गुली मचिन तापाको चोमा मनु ट्रोइता फासी बिउ खास्युला ओ ट्रोया लागे बानी खबा उता तार मिलिसक्यो के भन्ने पाना पहना ट्रोइता होला नि साथमा पत्रिका ट्रोइता सिक मको त थाना एसिया त होला नि सर क पत्रिका के छुजाक्ला थाना छुजुइना छिकपुङ पत्रकार ख थाना छुजियो चौ छिकपुङ फुकङ सिन थुइके मगुड दक्षिणी भियतनामले मैकन मारानङ त्यागीगु योजना दिएको तगुड जी अमेरिकन विरोधी ख जी जनता विरोधी मगु जीवो मैकन मारा त स्याता स्वागु ख छारासा दक्षिणी भियतनामपति दको ठिचो मिचो अत्याचारपति मुख्य नायक भएका
Mekan marata syama kau. Wai kajiku torangu pacatap. son, tugeso. Jing chongu pa piata. Mosonya eta wagu. Uking son, tugeso. Ji chhe pa aku moru. Pa American desa yagu do. Jita yogu thojigu matubhumi da thakawan tipata thaka sway garyo. Thurika. Kegi! Kak. American साम्राज्यवाद मुर्दाबाद वियतनाम जिंदाबाद राष्ट्रपति जिनपिङ जिंदाबाद बिल न्युगेन भान्थोय जिन्दाबाद बिल न्युगेन भान्थोय जिन्दाबाद अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद वियतनाम जिन्दाबाद सन् 1964 अक्टोबर 15 सुथा करिब 10 ताइले ची हुआ कारोगारिया चोके ट्रोइता गोलिङकेका स्यागुख उकिन लिपा नुगेन बान ट्रोइया पार्थिव सरिता सूचक समाधि स्थले यङ्कौख शहादत जुयो नेनु लिपा ट्रोइता स्वतन्त्रता जनसेना शक्तिया नायकं सम्मान्यात ट्रोइया शहादत खं देशे चोम्पु युवा वर्ग तेटा देया स्वतन्त्रता निम्ति ल्यागु झन तिबोबिल ठुगे जोस खं भियतनाम याता मुक्त याता परिवार तेगु पुनर्मिलन जुल अले दे एकताबद्ध जुल सन् 1973 खे अमेरिकी सेना भियतनाम तोट वाने बाध्य जुल सन् 1975 खे भियतनाम पूर्ण रूपमा मुक्त जुल वीर शहीद नुगेन भान ट्रोय याता भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली शुभा योको शुभा खोपो कलेज ता नुगेन भान ट्रोय शहादत नाटक निम्ति